megalayapost.news. Hakaway ka jingja accident kabalajah nin kamiyan kaway ka kalita tapon kabadan your registration number ML10D Nri Khunda Nyaw Saw kalalit bantun ra na din jong kaway ka truk dampa kadba kadang ya suki haki benta jong ka suruk ba jong ka snong nong po. Katkum kita long kubor loong bakate ka jingja accident kalajah kapor kung basipo ba GAA hanin kamiyan hasuruk ba jong ka snong nong po kadba kate ka truk dampa kabadan your registration number ML11A ar saw prahan riw kabakit yung mauria na kasnong kiling ban penhap makus nong paham siem kadang ya suki jai lawan konsan ketika kali tetapon syubatun ra sendan nadin jong ketika trong hadu bakan da prai phum nakibenta banakman ha ketika jingja accident unongnya jong ke kali tetapon syulaman sam balapan kit no woodwood civil hospital nongpo kadba ketika kali tetapon kala julor bun nakibenta banakman nakaliang kipulin kilapoi marmar ha ketika jaka ban penlong ya ke jingtokin bat bantan no ikiteki arteliki kali syatanan. Tidak pun fikir cium melihat tulisan movie. Arab pun tidak. Dia retired polisi. Langsung thay. Dia Mahindra showroom, Mahindra Finance showroom. Iska. Engine mau sudah. Engine mau sudah. Lah, handle. Okay. Stay up. Lecure. Hah? Agak kuai rumah dan tidak siwar sale. Kuat ni langat tu bila. Pura gurja. Mai kedok. megalayapost.news.